Mukoba mutya basebo ni banyabo mwebale milimo mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya mwebale okwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media mukola kyamani okubanga musubscribinga channel yaife okubanga mujongera mu buntongi olunaku lero nsobola okubanga nkyaza kukuba mu kubasada tino omulundi ogusooka ku channel ene ya Dr. Hussein Media wabula nsobola okubanga tumuleta tusobola okubanga era tumweyongeza kubanga alimu ebiduubo otasubwa programu ya mwami ono ejja kutaasa iwe ejja kubanga etaasa omwana wo so sina kindi n'okubanga okulankulana baba tusangaire okubonako ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga. Yes. Na nsangaire okubanga mbabonaku abalungi ababoni ba Dr. Hussein Media n'ababuliriza abalungi omujjake mutubona kwoteire n'abasoga mwe namwe n'okutwaliza awalala nikunze Luka Prince nikunze wagabaza Sharifu speaker wa tulibanka bino basoga initiative sebo ali mu kizimbe esaawa eno nsangaire okubonako. Amina sebo. Songa tukale kubanga tujja mu bingi nongera okwedusa iwe wena ali eyonga munanga olina ebizibu ebikutewaanya nongera wakuzigira Sheikha Faruku Kibirango ononga musomi wa dua asoma bulungi dua era bobanga olina ebizibu bingi munanga osobola okubanga okola ki omutuukirira omukubira wa kunamba yesimu gy'oli kubona ku screen yawo mukubireko asobola okubanga ayogerazaganya niwe bangi abajiire bweru nga babise mu mikono egy'omwami ono. So baba ndidye nchaire once again ku TV yaife ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga. Olw'ebiduubo bye tujja nga tutambuza mu busoga bye tusuubira okubanga era ne biyinza okwamba buli musoga. Ndi wano nga omwogezi wa ekitongole ekyebeeta tulibanka bino basoga initiative ekigireke kikola emirimu mu busoga ekigireke kiyamba abantu kamala mu busoga ekigireke kitoola ebirowoozo ebikyamu mu mitwe gy'abantu twayambako okuyizaamu ebirowoozo oba ebiduubo ebirungi mu mitwe gy'abantu. Bwe ndogera ku tulibanka bino basoga initiative mba ndi kwogera ku kitongole ekyetongwere ekikola emirimu gyakyo egyanakyewa mu mbeera ey'okuyamba abasoga mu bintu oba mu nsonga ed'endawulo omuli obulwaire omuli abaana okusoma omuli ebitone eby'abaana okwemba makina kukola ki tugemagaine n'emirimu gyonna gy'oyinza okulowooza nti busoga yona gyetambuliraku nga tuli banka bino basoga initiative tugireke buli bantu nga buli sekita tukola ki tukoonawo. So n'ensonga lwaki ndidye mu maiso g'ababonera abawuliriza ba Dr. Hussein Media olunaku olwaleero okuba nga twongera okuwayamuku n'okuwanisaganya mu birowoozo sebo. So ekibiina kino tulidye nga tukiwulira abasinga bakigoberera aye nga kuliku n'abayaka baba bakaida. So ekibiina kino kidye nga kiyamba kityo oba kiyamba kya ku muntu ayandyenza okukyegaitako. Yes sebo. Okoze bulungi okumbuza ebibuuzo era nga bituukana kubuuzibwa nze omwogezi ow'ekitongole kino busoga yona okutwaliza awalala. Bwe mba ndi kwogera ku tulibanka bino okusinza ni ku ekyo ky'obuuziza tulibanka bi eyamba omuntu ali mu buzibu in case eriyo banaife baganda baife bakaire baife bani naife bamuzeeyi baife ni basenga baife abali mu byalo eyo wansi abeetaaga services ed'amalwaliro aye nga tidiri kola ki tidiri kubatuukako. Tulibanka byeno bwetambula neyagaana omuntu ng'ali munda eyo wansi eyo ng'ali kwetaaga obuyambi obw'enkulooti neeyo oba mulwaire azira ku mwasirizi abantu betusingira ddala okuba nga tukungaanya mu kitongole kyaife ekya tulibanka bino basoga initiative era tutwala obuvunaanyizibwa twafollowinga omuntu waife oyo abaka alina obuzibu obwo singa aba n'omuntu omuteeketeeke amuyingiza oba amuleese ye tuli bekigemaku twabanga tutyamanga board of governance twabona twalinga mu nsonga gye babakoze eki batuleeteire n'obwo obulwaire obuba buliwo twabanga tusobola okunoonya badokita abasobola okuba nga bakwidandaba obulwaire obwo owalibeire nga oli kukozesa emiliyoni enamba ey'esente mu kukwidandaba tulibanka byesobola okuzaana ekitundutundu ku ssente edo wabanga ofuna obuyambi
nti akalibeere akakaire tuli bankabi ejakola obuyambi obw'emitwalo 5 obenga onoonya 5 oba tinakindi esobola okukola obuyambi obw'emitwalo 8 ganoonya 2 okusinza ku ekyo kyobaka okoze eki obeera oli kulwala obuzito bwakyo. Bwendira ku nsonga y'ebyensoma tugezaako okulobinga bursaries ditandikira ku baana ba primary n'abo abali mu secondary ne courses kuba tusomesa emirimu egy'omu mutwe in case tuba tukwagaine nga mulimu abantu abaliyo nga ebyokusoma yali abivuireko nga yabivaako kankobe yabivaako but yanoonya engeri butya bwasobola okukulankulana mu bwongo. Tujjake tusomesa courses edo okusinziira ku ye mwene decision yo gy'oba okoze nti nze ndikwenda kyalaani, nze ndikwenda nja kwenda bwa makanika, nze nja kwenda kuluka miguwa, nze nja kwenda kukola decorations mu bintu oti n'ebyo. Tutyo bwe tuli kutambula nga tuli bankabino okutwaliza agalala nga tuyamba ku basoga banaife okukyusa ebiduubo tuwa isuubi twamala twakyusa ebiduubo ebikyamu twakutamu ebiduubo ebirungi ebisobola okugasa busoga eno waloba kujja kwiba. So kati ekibiina kino wendogere sano kina bamemba bameka abakirimu? Bwe twogera ku bamemba almost saawa eno era omusoga ali kusubwa tuli bankabino oliisubwa kinene nikyempinza okukobera kuba saawa eno wekubanga kugerangeraniaku kuba nigende kwogera yinza okubanga eri abali kweyunga ku mukutu okubanga bayingira baregisteringa mu tuli bankabino aye ku namba gye nakomye oloida okutegeera tuli ni bamemba 5,000 abandi bali muno mu Uganda abandi bali kuliya. Ekibiina kino kisobola okuba nga kiyamba ali mu Uganda n'abali ebweru baba nga bw'oyogeire bw'oyisiiza kityo bwe kiri kati omuntu yandyenza okukingira katugeze nga ali bweru aye nga alinoonya wa ayinza okuba ati oba nsoke kwepakira kwira Uganda oba ningira ntya kyova okwogeraku obugonvu obw'ensonga eno buliwo nti essaawa eno ninza ali kwogera niye mwene ninza omuwaatwa omukakafu gw'osobola okubitaku wabanga osobola okufuna ki obuyambi bw'oba oli kwetaaga kuba abaana bali kuliya tujoiningibwaku baani naife bangi ni baganda baife abali kuliya babitirivu ino aye nga bakaali kwira muno tulina omukutu ogutuyunga twena mitimbagano gino gigire kegitukolamo omulimu ogw'amaani twaba n'aboogezi oba abatambuza ekitongole kino abali ku ground gano n'abandi banaife bakozi banaife betukola emirimu n'emirala abali kuliya so yewe oba oli kuliya akwangwira gwobitirako wobona nga omu Uganda asobola okwangwira kiba fine. Luka Prince ali kwogera nimwe naniriza buli omu tuli bankabino abaana abembi abali batya then yabayo n'abali kuliya banaife kubanga ndi kwogera chairperson waife ali abroad secretary waife ali abroad kati twajjake tugabana obuyinza olw'okwenda okugondezaamu banaife nti ebifo ebindi abaana abasinga abandi bali ku ground eno yetuli ebifo ebindi twabita ku bantu ab'okuliya olw'okwenda buli omu aganulwemu. Ekitongole kino ndidye nga nkiwulira kubanga nakirimuuko era nkirimu wabula ate nze nabukola nga ndooza ku byamawulire kati nga nzira ino byafaayo bya kibiina kino n'okusalawo okuba nti be muganda nga ndakukyaza oinonole kubanga ebbanga linakimalamu nga ntambula nimwe mwayamba abantu bangi bendidye nga nkola ki abalema mwaba obugaali nga bali kubona ku screen wano mwidye nga muyamba so wetukomye ku nti omuntu ali ebweru asobola okuba nga yenumiririza mu kibiina kino. Omuntu ali kuliya alina enkizo y'amaani ino okuba nga yenumiikiriza mu tuli bankabino basoga initiative olw'ensonga nti twajja twagabana obuyinza kuliya wa Uganda ni mu Uganda mwene so otafuna bukaluubirivu nze wagabaza Sharifu oba Luka Prince agakola sente ninza omuntu omutuufu gw'olina okutuukirira okubuuza ebifa ku tuli bankabino
era ebigigemaku byonna noonya bunoonye mbenga nkukobera. Essaawa dino office dene d'ekibiina kino diriwo oba essaawa dino basobola kufuna muntu nga iwe? Kyempinza okubakoba nti offices diriwo. Edda ife dinedda okupangisa. Bwe mpinza okukoba. Mukali wafuna bw'amatwale nti wano. Amazima gakufuula okuba owaki owaidembe. Office ey'okupangisa eriwo ng'eyaganibwa Iganga. Ate ng'era mu biseera bino byonna bye tulimu bwe tuli kutyama okuteekateeka okuba nga tufuna amaka gaife mu butongole. Kati ekibiina kino katugeze nga bakadaama ababonaabonera ebweru eyo singa kyeyagaana ng'omwana oyo ali mu kibiina ekyo basobola okumuyamba katugeze ng'okuwira wano tiidi awo. Tuyambye abaana bangi, abaana kamaala bentali kujja kwinonola maina aye nga eri omukyala wa Luuka eyo akozesa maina gaana Mugaya Sharifa oyo na omuntu asobola okukubira obulungi bwatuli bankabi kubanga yali kuliya yaba n'okutulugunyizibwa kwali kwa maani. Twakola ekyali kiri kwetaagisa yaba nga yavaayo mulwaire bamuweire obutwa yaida mu Uganda tetwakoma kukumuyiza twamala twamugemaku twamutwala mu idwaliro yeidandabwa era yawona. N'omuwala owundi wembatyerabiire yena yali wa Buwengaawo yena kyali the same twamutwala y'abaana bangi abandi tiri kubeidukira bati bangi bani naife abadagira ku byeyo abafunayo obuzibu betugereke tukolaki ketutaasa mu mbeera kineeyo. Ekibiina kino singa mbani n'abantu bange bendi kwenda okusanusa nga ndi bweru musobola okuba nga munkolera emikolo egyo paka gyasobola okuba okuwa nga weire enzirawo? Example gyendi kujja okukuwa mu kibuuzo ky'obuuziza ssebo titukoma mu masano gonka wabula egabaawo activity eyo nayo nanga iwe oli kuliya oli mutuli bankabiino oli abroad ofiirirwa olina masanu tusituka twakola ki mwaja mwabaawo kubanga twafuuka family tuli family. Niduze eriyo mukwano gwange muganda wange mukulu wange Musaasizi Hassan n'amaina gakozesa ku social media yafiirwa muzeeyi we esaidi edeewo ife eruuka district gye tuvaamu nze niiwe aye twatambula twajja twaba kulumba olwo twalusulaku twakera twakola emirimu nga baanina ba Musaasizi Hassan era nga baganda ba Musaasizi Hassan ate ngera titwakoma ku ekyo nti yali akali kufiirwa muzeeyi we ng'ekitongole kyatuli bankabiino kyatambula kyajja kyabuuza ebigemagana n'ebbiro y'eddwaliro biri bitya twabanga twali mu accountability esasula ekibiina kino kyentajja kukyerabirako. Ekibiina kino kyaida kyayemererawo ku nsonga ya Flower Galo nga mulwaire era mwaleeta baasa eyoyo nendeetera okuba nga nkoba nti ekituufu mwatulaga isano tweyanza ino kubanga mwasobola okuba nga mutuwa baasa kudimu ku ssente dadi bandibwa mwirwaliro mwaidayo mwasobola okuba nga mukola ki ekyo kyombeebaza were nga ate mwanduwirawo mubiri kubanga ekibiina kyo nganze nkiri mwayenze nki tikirimu ino kubanga nakanti nze nabanga ku kamera ekyo nongera okuba nga nkola ki mbeebaza ate neebaza iwe mwene wayimererawo ninze akoze ekituufu Dr. Hussein ono muntu wange so nga tuwunzika izaamu ku bantu esuubi abali eyo n'okubendesa ekibiina kino. Abasoga okuva Busoga yeeva okutuuka yeekanga nenda okubakobera ali kusubwa tuli bankabi ndi kuyiramu ekigambo kino oli kusubwa kintu kinene ino essaawa eno memba ga tuli bankabi alina enkizo nene ino gy'alinayo mu tuli bankabi nene ino nenda okukubiriza baganda bange ni bannaze most especially abembi tukolagaine era nze erina eryange litambwire lya Luuka Prince okusingira litambulire mu bembi okusingira irala litambulire mu bembi hotere ni ba comedian lwansonga n'abafuula mikwano gyange okusooka ate nezuula ng'omuntu bana bwe wezuula kikuleetera okubanga otegeera ekituufu kikyoli bw'oba kosazeewo nti wezuire nti nze element yange yakuba murasta gumira mu burasta era okolerera oburasta bwe wezuula nti be
nze ekitone kyange kye ndi nakyo kyakubanga ngemagana n'abantu gumya bwekyo otambuliremu ekyo towankawanka nenda okukobera nti Busoga eno yatuuka neiwanga okutwaliza abalala kyosazeewo okutambulira ku mu butuufu bwakyo nikyo oli kujja okuva nakyo kasoba ng'ozimbye omusingi gwakyo omulungi n'ensonga lwaki tubakoba nti mwide mutuli Bankabino Basoga Initiative eri kujja kubayamba olimu embi olimu ki bizinesi yo yona gy'osobola okuba nayo tuli Bankabino Basoga Initiative ni ba first customers ku mulimo gw'okola so ndi kubakubiriza baganda bange niba alinaze basenga abamuzeeyi badada koba mwidukulu woti be ningiza mutuli Bankabi oba ye mwene ingira mutuli Bankabi oida kuganulwamu bingi ino kuba nisaawe no bwendi kwogerera lata ise ife baba kyabazinga Kadumbula Wilberforce Gabula na Diope owokuna agire katusiima emirimo gye tukola buli mu mbeera yona kuba tuyira ku nnono twasomesa baani naife obutaba boononefu okujjira ku nnono obuwangwa bwe bwatambula okuvaira neira mutuli Bankabi kirimu oba oli nikyomisinga kukikula eky'abantu n'obuwangwa bwe bwatambulanga ida mutuli Bankabino Basoga Initiative abasobola okukwinonola ebigema kwekyo tuliwo nairala nze mwena ali kwogera nimwe esaawe n'obona myaka mito aye ninza ali kutwala eisaza eri eruwuka mu beise isango babeise mu kuvwe bw'oba olingirire fwesi nibyo ndi kwogera ko oyinza obutayikiriza aye kiva kuki nti obuwangwa njireke embutegera okuvwa obutto so kidda kuyamba kuiwe okuganulwamu n'okwega singa obanga oidye mu bulambulukufu nekini omusadde waifono alina emirimu gyakola ayi wabula obandiko kyaza bwaloni waginonola kubanga ebizibu biri munsi muno ebizibu biri n'abaana wano ndamusaba ndakwira omukuzi ogundi kubigemagana n'ebizibu ayinga okuba ebira kwa katono ebigemagana n'endwaire d'obuwangwa ali kwogera nimwe n'okwava okusoma obuwangwa bwange bwe butambula nimba nga nsobola okusomesa abasigaire mbigemako tidda kukyegana kubanga nikyendi kyenezuula n'abanga nikyendi nti kyendi era mwendi kwidandabira n'abanga ndala Abasoga banange Uganda okutwaliza abalala ndi professional mwekyo emyaka 10 nga nkola ku ndwaire d'ekisoga aye ndakwira baba bampeere ku kanamba k'Abasoga tuli Bankabino Basoga Initiative akanamba ako kakulwina omuntu okukakubaku enamba entuufu oba oyenza okumanya ebigema ku tuli Bankabino Basoga Initiative eri 07004 yesebo kyenda na ndala 7 na 8 ndi kujiramu 07004 kyenda na ndala 7 na 8 oba oli kujja kwogera ninze speaker wa tuli Bankabino Basoga Initiative wagabaza Sharifu abandi amanyibu amaina agakola sente agaluka Prince so tubeire n'omugeni weffe wagabaza Sharifu ebigambo byayogere mu bijireko ate era nze newayo okuba nga ndeeta omuntu asobola okuba nga munange nga tujja kwaidusa wano ku Dr. Hussein Media nsonga titwaidusa ate tetujja kwaidusa so musobola okubanga mugoberera ekibiina ekyo musobola okukingira mukingire okuyingira tutwogere kasente ka kuyingira okuyingira ekitongole kino buli omutwalo mulala n'enusu 10 edaga n'eda Uganda tida Kenya ti dola ya America omutwalo mulala n'esiringi 10 nga tukuwa enamba kota esente edo twakuyingiza ku mukutu ogutugeita twena era weira ku link gye tuyiduzaamu ebitugemaku olw'ensonga tuyikiriza nti olwaleero ndina smartphone idho mpinza okugibula so twende ebigema ku muntu oyo ali kwenda okuyingira mu tuli Bankabino Basoga Initiative ebimugemaku bina byona n'abazaire abamuzaala kitwanguyira okutegeera ekibiina kino kyaganibwa office daganibwa office iganga nigediri yesebo so ndowooza bino ebibeere ebigambo by'omwami waifono wagabaza Sharifu mwongere okubanga mugoberera channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga ffe tuliwo twakuwulira bubi ate era baba wenagana nkusiima akensuiso webale kuleeta mukutu guno muganda wange gatukola bulungi twali tudaagadaga mu Busoga gano
nga tuzira abantu bwe tusobola kulumukira ne tutwala biduubo byaife mu mbeera ey'okubitegeeza abantu abali kuliya. Weebale kuvaayo no bana kirowoozo. Nze nakubonerawo ng'obugezigezi bw'oteekwa kuba muluwuka n'okuyiiya kw'oyiiya. Baba kangane akaire katulese aye nga tuli banka bino Basoga Initiative ekusiima emirimu gy'okola. Mwembi wange Flower Galo n'abembi abandi